Sjećate li se velike akcije rušenja bespravno izgrađenih kuća u Rogoznici? Pa sad kad su kuće srušene, mogu se ponovno graditi. Novi prostorni plan legalizirao je bespravnu gradnju, pa vlasnici uz građevinsku dozvolu čekaju i epilog sudskih tužbi u kojima od države traže odštetu zbog rušenja. Pod naletom bagera u Rogoznici su nestala 54 objekta. Među njima i dvokatnica Stipana Žanka. 4 godine nakon rušenja traži dozvolu za novu gradnju. Novca nema, no dobit će ga, kaže Žanko, od države koju je tužio. Kako i ne bi, kaže, kad je najprije rušila, a sada legalizira bespravnu gradnju. Očekujem da će se neko naći pametan u ovoj zemlji i da će shvatiti jedan put nepravdu koja nam je načinjena i da nećemo morati ići tražiti pravdu mimo naše države. Djelić pravde pronašli su u općini koja im je oprostila plaćanje komunalnog doprinosa. Ostalima pak nema oprosta. Dovoljna im je nagrada, mogućnost legalizacije. Na naplatu im dolazi sve. Dozvole, komunalni doprinos, ali i kazna državi zbog bespravne gradnje. To su ogromna sredstva i po mom mišljenju bi trebalo prilagoditi prilikama u državi i trebalo bi malo na nivou državne vlasti da smanje te kazne jer su ovo enormno visoke. Suočeni s visokom cijenom legalizacije, bespravni graditelji nevoljko pristupaju novo otvorenoj rogozničkoj ispostavi za izdavanje dozvola. U 9 mjeseci od donošenja prostornog plana od 2.500 bespravnih dozvolu je zatražilo njih 400. Izdano je tek 10 dozvola. Broj zahtjeva raste, mi čekamo rješenja, zbog toga što su nama rješenja zapravo kraj priče, kraj procedure i uostalom i komunalni doprinos što je nama ovdje jako važno, tako da možemo planirati i programima planirati daljnja ulaganja. U Rogoznici od legalizacije samo u ovoj godini računaju na 3 milijuna kuna. Na kraju bit će to 10 milijuna. Na milijunske iznose od kazni može računati i država, no pitanje je hoće li joj taj novac i ostati ili će ga sudskom odlukom morati vratiti bespravnim graditeljima. Onima kojima je u apsurdnoj rogozničkoj priči o bespravnoj gradnji najprije srušila, a zatim dopustila gradnju kuća na istome mjestu.